Twin J the man, Ton Anyidi, the Bokru Entertainment, producer Sam, Hope Sound Production. Nyir kalwala kur Nyan Abiong go jatiero inje piero. Nyan Abiong yena gati gatingam, kingi kibe moina yopio yena gati ngabaje. Yana thinking will be kuri kibe moina betimbio. Nyir kalwala kur Nyan Abiong go jatiero inje piero. Nyan Abiong yena gati gatingam, kingi kibe moina yopio yena gati ngabaje. Yana thinking will be kuri kibe moina betimbio. Nyir kalwala kur Nyan Abiong go jatiero inje piero. Nyan Abiong yena gati gatingam, kingi